sunshine, longer so ning chi hor hao re, verena ma ya miracle, in a tanka la chi sara, ring a pawi ti mik surely, lega shi wi kak shot aina, in a la chi kazing ramli, chi shaling a soda sara, o good ti o ti tanka, sagu paida shi van hao re, hun keng a chai no long hai da, we come and lead some pong la gra, ring a pawi ti mik surely, lega shi we kak shot aina, in a la chi kazing ramni, chi shaling a soda sara, tanka ina nga bay kurli, la shung hao da ching ri hai re, ching ri ga hai, no som ga quy, si mik sure he tak da ra ra, ring a pawi si mik surely, lega shi we kak shot aina, ina la chi kazing ramli, chi shaling a soda sara, si mik sure chi ra shung tang hon, I wi shim ji ma lay li ma, vere wi li o zang hao da, I wi shim ma chi li sara, ring a pawi si mik surely, lega shi we kak shot aina, in a la chi kazing ramli, chi shaling a soda sara. Vâng, ăn thôi. Ning share em for athem chính mình tụi đi arishi program học học bài sao sẽ Christo mình li razanga ya member chi ruli shalam midle Azizim show ye TBCC Women Society na programi singa da de ning share itundi adam jika kami bang kita man sakatan kami jika kami bang ari itum ma program ga ari la tabiksa 121 ji bang unse itum li ngak kami broho ina imi kapungling shankai iwi kang John tichi ina rar khala iwi kang John prohowi ina rai kazing ina ngalai kasachi na pai ana mangchu ngasak mara nali mayon khamechi mapi ba mara yanglu Israeli mayon khamechi masingmut mana kapila mapi ba lak mara prohona nawi mayon khamena nawi yashom prohona nawi khayu sami Mushun zimi la ya kechang la mashawrel masak mara rohona makapha saigorwi ina miyon mira anana wi mirin miyon mira rohona nawi khung khawa ari adam ina twida katang mabaila miyon mira aji shi special salak hai sunday ne ishi
preacher he chung chanamati samre awing Yuiringphy Lungleng Ari SACC Southern Asia Christian College lecturer sadale aye Chennai ta lamba samre China aye shirka pungku engane Misod lasa miki jihila ngatang P Franklin ahi sira pangwainene Ariba ashi 48 karan Kerala wainene ashi Ari Bangalore ni pangdalaye Ashila the ishi Sunday worship the totally ratung meeting the lay ningshi the arila mangali itum welcome session the lay naniknina itum the request ka sachan matan to in a miak mi bang ningshi naire leader ye nimyoation in a summit the lay ajui tipong Esther 5 verse 7 and 8 Ithumwui angayung makhamalai kijine Ara ishi a hymn of praise to God be the glory. KKL number 494 isang rumse. Miku mosai koru kareli sosa kaning lemagakwi otsami haira itum lile shida ana mayera korai biang kavar itum libi haira brahali so chingu uganti sai koru brahali so chingu mi pingama tanu jishu mga aina awali solu tekamate awi mingli so jinglu ashi aina kaloni kajangkata avana ngashidni kahaiti laka ore pumatai lala shitsang akam mangajayla lukamashan sabangra brahali sojinglu uganti sai gora brahali sojinglu bibing namatanu jishu mga aina abali solu tekamate awi mingli so jinglu akamahaodam jitay the sami jishu mga aina ring pamatay chili long the ring pamatay lira kazini kada jishu lin say tamhon brahali so jinglu uganti sai gora brahali so jinglu bibing namatanu jishu mga aina avali solu tekamate awi mingli so jinglu. Roho nana service unit. Razamilo itum seko ro dang sokamia da mun sang sa shitlo itum mo ba bai mo ba shu kare sa la
ho na rang ru mi da service ki za ngai na Ithumwui bang so khami ya kala phe ka ka ya tam sam sam ji shit lo da ko ne ning she ho mu twi mi ki da play na so la sa mi da play participate sa mi da play chi mu tung ri na shi chin mi da aman pro ho na we na shi chi mi da program hi Ithum psycho le aman sa ka adam kala na kazang atam musang sa mi shit lo da ko ne ho ko ko na thwi da ho ko ko na ta shu tang tang da na bang ko sang da le psycho ri chi shu mi sing da ko ne Ari tam hi ishi church vivakin shat le jin ishi Thanmung li atam ni le Okay. Than min atam khmi wang ning sie ari chithei khngya khni leo de in atam khoi sane. Aji hi women's society program shem ge thum reply na ta dak leksane. Ari special speaker la rad le thum ka thersa da jasa de thum program reply chungum se coming Sunday hila special Sunday akang salushid le. Ithum na coming Sunday hi freshers welcome service kala friendship day da khani hi myon rum ki le de ne lockdown sai de tum ajkum hi mi kuchung khala ka thar kram le sal bai ka aka khani tum na sona Abing shung grouping chenai li ajkum ka thar sa ra da khli sai kor le pau hyang mi mon da athumang special chim sho ne ji tum ping sai kor na pau ji chan mi da athumang ring phala khai chim sho hi myon ming rum se ji hi kistik sa ne chen so da itum friendship Sunday da lam myon rum ki le le chiwain na coming Sunday hi special Sunday nin tum kchiv na pau hi mi mon da service employing room se hilli issue itikan sami dekle mai dersen eshim reina matu mira program details ji thim ra sake ka khani ali issue church wi targar salakai talakai project ka singa khwai por of tigans na muchukrum ka itum committee shemai le idum church na Sunday service lil bai Ithumwui worship lil bai kale Ithumwui church on ngali targar salakai sound system hi leidekle issue leidekle hi upgrade saran haukida itum church na machuk sangdam chukra khaine khregum nam chukra ye ka lockdown ni ka sakle hau kale thade Ithumwui ot manga hilim khoi ka pai haukida si rashum na ka ajkum bahiwa salak se project sound system hi tum upgrade satar ka saukui de hi project bahi ajkum ma thalai na singwa phokau se ji por of tigans na decision khil ka thaga ka thaja sara ka ta saka pharak ji muchul ga itum general fund hi showing na paisa hi manage ka sai jot le haukida itum chuain mokshogrum ra chuain committee forms salaka itum ka sak chung le salala hi wi project hi wang target hi 5 lakh sai le committee pingchina fundraise sak ba apong phala ga itum odma hai khwiwas da sound system project hi wang committee form sai re si committee pingji in a pashok mi ge hi wang yari cyclone ng domino tada project yara convener ngwal ga tumna singma manor chiwaine activities sikhui gare fundraise le rek chitran mathang thang pau ji thimi ra kle tumna ko dom serda sound system project li ngrum serlo sak sign chi hangmid le in committee shem khaping ami hi pashong minge chuitli pastor na sia samira ithum committee hiwi convener sada Mr. Rock Lungleng ni kapang sangai le ana convener samira hiwi treasurer na machu issue tikan machuk mi ja hongno kle hli committee sangdak le member ping na ya sing ys chichi aungshi chalamwa Thanmung khriwo philathem phungshok pemhorla a shishak a blessing muinau kapang khui kasar punrela omri ningshen kala pastor na ex official member sada hiping hi sound system project hiwang committee sada form sami khani shiwaini yar cyclone tomilo arui atam hi pastor li mitale pastor na committee semkha hiwang sok mi mida ot manga hi rally hamsang mirno ning share. Hello. Ari issue with sound system we project li katom mirror colors na John migata committee form sa khai ne jana tumping na matan tupai na church we bang pa mai khai da miami kind tum cycle li ningishimi tele kala rawi sok me na sapa pamrno in hunga sia sa ke re khamatai ka sa khwa vivra
nên ấy thầm sai cơ li atam gis the yang mingak mission ke chivang ning gishimedale Uncle Baptist Church Chennai we sound system hi pa mai khwai the na chek la ka mi khi ba ma mai li ka bang ka pa mai rakla da ma chu ka chak chak la ka ấy thầm bình na khang han tam tran ma tan tu pai na maya mi la ka od hi singwa khwai the naning ga thầm sai cơ li na lu commission le sa shung me lo Kivang kla Jacob Vebra hi church we on ngarut na sau kita athum na kasa atam thanila athum lila na wi thang khamai awar sang mi laka athum na rin de klai kala church we wat de klai chi ungshung wa shum shakawai nan athum mi avavali nga John khai mi ki chi le nga sak mi lo da syak sa ne thang khamai la uklung la ning la na shi chin mi laka athum na rin de klai chi ungshung sak chao mi lo da na wi sok mi la na wi pang shap la ka pone chi shu min chin te kam te la ki la sok mi lang sa ching no amen Ni share ara ishe masot la hi Mrs. Natam ki Franklin samire chuthili preacher na atam kumiaw na Yuiringphy mà sạc lên shadle tang pi
Hara ishi preacher li atam mi de le Yuiring Array si speaker we si miss we si mute ai này lấy đồ unmute samyok la phone or laptop chili mute te jang de le ba jin na mic cha daw re okay shai re electronic sumber हमने क्या मते जन यूज सब ना पायों राजा अरे जन के सामने आओ okay अरे तो इली था तम में बांग कुछ खनिंग शिये कला virtual service ni raza nga hai na thum psychology Yuiring ka pa salam ni le kala women society li ka chung khaning shiye i chenai li ra da ma sang rang ge chi pa khali la ma thing ro rang ge chi thai sai chi la thang ku no a khara da le ye da ka shai ni in the program li sang me pa ning shila ge matai me de i thum psychology li na mi de ka sa kha ba bari bara chi li ka chung khaning shiye Ithum psychology than mi yang mi ching chi wang khala aru atam ni than ha kumai atam pirak me wang bari chi ku khaning shi aru ni thor in Ithumwui angayung makhamalai ke topic ki Esther chapter 5 verses 7 and 8 ling sun de kam tu ngai Esther diary ki pan de ka pikle ke chi exact author ma thai mana kala mention ma sa hai mana khaji tha sai chi le da commentator being the sithada comment sai jiba Esther diary khagapi ba he Mordecai Esther we cousin kala Esther we guardian thada Jewish we affairs kala historical documents interest le la ka haya author athalak le ra the comment sai maram ba ana Jewish we affairs kala historical documents li interest le bang Esther diary khagapi shop na kala Esther diary ki khagapi atam le Babylon ni exile atam le le sai Babylon ne Persia hi rainer le Persia na we the Persia na we have atam Persia na ram we have atam masai the Babylon ni exile atam le le sai chi thada sada Esther we kharjan ne susa ko apam le kusok na susa hi Persia we capital athana kala atam chitran amunga Ahasuerus na Musaya amunga Ahasuerus ni Greek tuela Xerxes de la Hoya Ali ana 486 to 464 BC anu pilih Musaya kala ina hang hai thala atum bi exile atam ne lesa how the atam ka chidar rega kare kala atum ni kajan kwe yur kajan kwe nation kala atam ka chida atum ni Terkesi saya dan ning kumong da dem atam ngasa saya kala atuli mishan li kaum ngasa atam ngasa saya jita da sada Esther him bataila kai namaram khaning bang khabi khare maram sada Esther khangajan na yur kala khangajan na nation we na
kachamai nation when a ras hai chidda ana Persia awun vura kasa kala awun vura samang maning la ana awun nation ni same kasa maram likapia kakane maram sada Jewish being we panik feast of Purim Jewish being we panik the origin he explains that by kakabila maram ba atum na hi kanitip saklagay na kuya chumibangay na thought kachida na mayon kubay kachihi saya chithada sada atum we karin hi usungda thought kachida na kamayon sampanga kala arwen dang na mayon kuya tahanga itum na Esther chapter 5 fe kapataran Esther na katumthang kukumbay na brili si hasalaka kakatummatang awunga wili khaba awunga wili kholi khaba ithunda mithuri kaina kapasam phanga atam jitran awunga wili khaba ji mi kudoma da ba ka pai binding mana kala apre ni chidla or awunga ni chidla awunga na invite ka sabani akhaba ma ba ka pai kali kha và các bạn đi ba chữ sát thật cái bài or chỉ cái bài tập ứng sát sai à cái lịch ông ngân ông golden scepter thằng của tuyến là hàng tràn ông ngân we can't think gen protect mà sao bị các bạn đi ba chữ chỉ cái bài nè cái gì cái thay Esther nè thấy sẽ sai chỉ là ada không chỉ mà lấy lạc là ông yêu vàng anh cái thiên đừng là mọi người chỉ là ăn là tất cả cái chuyện đừng là cái sự vang mà lấy là anh ông ngồi đi vay ông bị liên chỉ cái là chỉ thấy sao đó ông ngồi là anh ông ngồi khăn thì đấy là ngạc bây giờ ông ngồi là anh khăn là nếu mà có ngay khi lấy là in là cái đó ngồi khăn camera yêu làm tăng khai đừng là mirror đã hàng declare salang in Esther chapter 5 verses 6 to 8 kiliga isangai in saikono bang pasoka atumna drakara mangmanda leilaka awungan Esther li nanna ki po ngai lekhala in mira na wining chang ki lekhala iwi unram tang khai na tang dela usu sapra da hanga ka Esther na hanga iwi po ngai kala ning chang chi ya awungan na nation da kala awungan di yang ungasat da iwi ning chang usu mira jika awunga aina haman akamba ani wi bang ina ngaran ka hai ngajin thazat chiling rajang yiku kala akamba awunga na kahang thada chili ina bonaura chi Esther na hankai chi thada sada Esther na ngaran ka hai zat thang hili awunga ina haman bada Esther ana po ngai chi and our request kala our petition chi awunga li ko sam phanga kala itumna Esther chapter 7 verses 3 and 4 hikapatra Esther we request he unko sung sam phanga grantha ki sam phanga itumna Esther chapter 5 verses 7 and 8 li awunga Esther na awi yuru bang chigat kami awi yuru bang tiya kali shida awi mirine dengla chigat ji chigat shibam malela an sacrifice ta immediately an awi yuru ki akasa utai da kwitla ji itu ni musukin zakka kala ana awi angayung hi makhamalai wi bang na Esther wi bang wa awi yuru awi nation hin awi angayung na Ithumwui meaning how we say jihaba Ithumwui identity Ithumwui angayung jihi Ithumwui tradition hin Ithumwui angayung na Ithumwui tradition kajitran Ithumwui traditional songs, traditional attire or traditional dress Ithumwui folk tales ikita hinda Ithumwui tradition na kala hina Ithumwui identity na ina Ari matai la kanya
tăng cường cái sân của John cái gì thì focus sang ai vậy Ithumwui tradition khác là cái gì in a traditional attire or traditional dress thì focus sang ai à Ithum ayar cái lấy li bằng cái tăng cường nào áp sát tăng cường cái sân của John thì bây giờ nào ní chỉ là xin nào ní chỉ là tăng cường cái sân của John thì cái chỉ cái standard thì chỉ bấm hay lịch là chỉ question sang ai à chứ Ithum là ayar lấy đi tầm theory or outside the theory jadam ran ava bana leshila kai na concern leila kai na inau lava inau beer no we haura or chongpom kashan ji pipulo na now then church makare ji thava bye bye lo ji thava now ra ding in a the khui ku punghi ra khama le mani tha than na da thuna ayar ni ni ke thada tăng khu kashan ku chon hing pai ra da cái xã sản đi khi người phải là luggage thì cái bay là tức là ayar này anh em must hide formal dress formal skirt formal pant cái thắt xong nó mà thằng cô cái chân cái thắt hiểu rồi church cái linh ở bay là gì mình chúng cần là khi thật đập hình như Ithumwui identity bị sập tâm mất quỳ thì Ithumwui lý cái chúng thường lấy để Ithumwui face sát này cái là Ithumwui identity thì indirect cái là ignore sadly Ithumwui sakla cái là bị hai Ithumwui tradition thì Ithumwui sắc tâm mất quỳ các bạn chỉ ban là sắc tâm quỳ được lệ Esther là awi identity awi unity aka sắc tâm quỳ thật Ithumwui identity thì sakla cái là quỳ người gì Thế nên mình sát thì ina Ithumwui angayung cái gì thì Ithumwui mang là riêng đi và phải ra để Ithumwui angayung đi mà Ithumwui Esther chapter 1 to 10 the whole chapter he pagadat ran God phải ra chỉ akashi là mention masahai để mình đi cái là Esther này thì là Bible của tôi là liên trong được này trái thì secular sang mỹ thủy chỉ này ác này thật chỉ thà sai chỉ là Jewish nào cũng là very very malai how we chỉ mình để very cái mention nó sang mình chế đó cả thùng là very sắc lắc ấy nó quỳ tức là ở thùng we very chỉ thông tin là hay là thông tin được khang cao thông tin được cái bộ chỉ ít thùng là Esther we kharjan hi ka patran ít thùng là pasam hang làm mấy khar đã thùng very legal comment is ha ka sa ka ji itun Esther chapter 4 legal pasam thang matai me thi the Esther da very legal makhamalai and very legal ka comment ka po ka comment ka ka pe itun Esther lai ri ka pai na witness ka sa sam phanga and our identity our very legal malai mana Esther na kacham dur khudza na yu chimana udi da sa ka sayu atumi sa ka yangau di da sa ka sayu we da ringa shi we na ringa palik patran thala ka na awu zo sai la luxurious life ringa hai atami ana awu very lima malai mana itin sani jiba awu zo sa ka hai tran ringa thala ka na ringa hai atami cho the miriji shada sarai lekar ring phana in the luxurious life to enjoy sa lekar ring sa lapai the Esther timma thana ne awi very lima malai min atam kuchi da alis kan ni ga haya awi angayung awi very barat lima malai min chi thada sa da itum da job ko kharjan ka patran da job trials and temptations the stronger face sai thì in the job của cha nên là tầm thì tức là cho đâu về đã anh là really mà lại hay mình đi khá really người cao the very là anh ấy ở Việt Nam develop sát thì mình chỉ để thằng nào ông cha nên là tầm thì Esther là ring cái pa mirin ông vừa sa hay là tầm để ông yêu liên mà lại mình đi tức là ông yêu very chỉ mà lại chỉ thà là sao để job mình được cái ác job sao là ông very chỉ mà lại mình
Kala aji women society na hitata women with programs singkat kali hila kejangkat beri with mengali menglarin di pekar ahok pideli jishan picawi meramba aruhan pandemic hila program kejung ke cancel sadali kala postpone sadali maupun makapai sini kejiwang ka abung rabing na usandakin na program improve by the Tunjung Shangshang run the clay, Tang Li Abahan the yours the clay, Hang ran the clay, Pijankat Atunda. Ithumwui angayung Veraj, the makhamalai bang the Jishan Pichawi. Ran the clay, the Dong and the labor the time made the so with the success the Sa Women's Society and the Sarah Noise, Hang Kundli. Chitagam in the Ithumda. Ithumwui angayung Veraj, Adam Kachida Jihans Kalang of the rings, Ringapatam Lilla, Ringishitam Lilla, Veraj Ithumwui Bang, Mungachila, Langing, Mijing to Verani, to Bang in the Ithum, Ringapatam Lilla, Ringishitam Lilla, Veringata Haikla, Chikoshin was high as Adam Kachida Ali made the color. Shitsang made the shy like a curry, arranging a sasa. Marambas, the rubber, eating meat, in parallel, ringshidden the trot and the eating medium, Eugene Kachia, to Wang and the eating, Adam Kachida, and the eating medium immediately, and eating the Ali Shiner rings the Kajin Hangaya, psychorally. Marine so mirino colors that by each mirine in parallel instead really shining about the carrying of the other from the Sarano cycle and hanging. Amen. Offertory song ni KKL number 131 sase offertory and intercessory prayer ki Mrs. Somichon Wungkhai na than niruno jiwi jangli vote of thanks and kajishati ishi chairperson Suri P Mungkong na atam khui miruno KKL number 131 ji sangurung se Ring la kana na balung ta tungaka Kakisa vai rada kaning pachungda Nali so kamichi abubu aina Shan kui sergana na bataka haira Shan kui serlu abubu
Iwe khon shadle ye. Shadle Somichon. Joining share prayer points mi khai je ithumna yarina uplungli siasa manda ina khon shoklaga siasa se. Kajing ramli khlaya kasa khaba brebra nawi naungra ithum pingli nana somita azasimiksho nawirin khlui simiksho hili nawi so khami shankhui laga ithumna kachi chawi khlai khishok laga nawi wangna da lan aina ot aina kala ning uplung aina chikada khlai hi roho nana somilo chikada khlai lan saikore hi nawi ungram risang khwai apongne shijin khwai lan sang sak milo da seha sali kala rira azasimiksho Thankful Baptist Church Chennai Women Society Wiwang la seha satale society hinana lay khangsak ne roho nawi so khami ta shungmilo nana so mi da maling khamalinga society aka ngasang sak milo da boli society hui phungwu bing psychorally la nawi so khami ta shungmi da pusa ga pha ning khamathing kala yang mi da Ithumwui otmanga psychorally manga khawang sang sak milo bro Chennai li leida khlaya chinau ping ithum psychorana la society hili katom khangai ningai sang milo kala really khangaji shinau kapha shinau jungmai da shok da Thankful Baptist Church kala Women Society hi regisang ngasang sak milo ribra kala ribra ari ithumna awakhar muiwa wiwangla ithumna phaning ungli shidale proho awe phasali ka khanang khagza le hauda Dimapur hospital li admit sai da le proho nali nawi ming singai na ribra nawi kharinga pangchina satsami da kathak we alongli kharai khwan samphang da ribra ana awe ot manga sada khle mokup sangrang la ka ain dang da proho na than milo ribra pok hai saikora hi ribra na khukhisang milo the saikora hi proho Jishu Christ ming sing da siak sane amen Ning share in the arihi atam hun ka khui khwai sa ke indeed we are happy to learn some of our friends who are joining us every Sunday even though we may not recognize you. Once again I welcome and thanks to all the program participants today, especially our speaker and a special number and our sister who has given a special number. I also recognize the person who is playing a melodious music behind the screen. So once again, I wish you all the best and may God bless you in the days to come. And also we look forward to have many more fellowships and service together. Here in Soda, in a Tiomake, Ishi Women Society, we Kachishat Sauge Ishi Achikum la mission fund he continue sapapam the laye Jaina Achikum hila itum re lakatui hai atam kazangachi the kangashai he practically he pahi itum kachot lay how the pandemic he wang and every quarter he shai say which he maya kangrok ne Jaina arira the second quarter he September ling sai Jaina he had the itum shinaugachi vanilla ningli hi pahi mam lai la hai mi say the hang ri ngai de le katam now ping liver itum re lakha wa amount he fix ma lai la lai sai ka chikum wa tiêu me kha itum fix sang khai bai hin na mi ki shok le ring pha me ki chiwi layout de itum katam now ka li kha individual ping liver hang nga aina hai se ki chine kha hi ka tha do hang phanga le hai la hang phanga mi lo gi chila manai mane I chawi ka sham shita khamai matai khamai hi la da ni sang pai ye gi chi hi le I hangai de le jaina ot ka sanau ping le la chi tha pam pam me jaina athum ot sao gi da tha kha wa athum liver sa kha aina da itum fix sa se gi chine jaina hi lang rai chai pam pam me
sa khờ chimening sa la shuita khmei la mi pa ye matai khmei la mi pa ye in vrewi umram viwang sheba sale otram khangat sali saru khidle ji phaning rock tening hakla ai nei ithum otram la lui de sawang room se ji he in a women society wa ai nei hila ka chat sangai dle ka khni le langyor hi junai na july le ithum mi sang rock se ji nei jain la chung khmei wa mi sangai re hi wang chung khring phai ai ning she janai li pom de le shinau sai kroli ari la la lui de da kat li ka ma mi ka sang lai sa ka la da atam hi lai fe mi sang pai re ke ji hi la ka chat sa de le ye jain ithum hi women society we service officially physically khlai malai to the achikum ishi oja pastor ka tharak jang ai nang so da awi so babu madam joy lila welcome sa de le ring thala ke ni da khrnau ra jang khmi wang ithum chennai lipam de gleishnau sai kro ring phai ji hi let we the welcome sa ai nang so de la hangai ye mai thomi shibaw we aming mala I chiba jeri collect masar thurai kha tan la chon la chennai li rap chennai we shimkhur li ra khangrum church li ra khangrum wang la alil la ring pha welcome la salui sadale ye ithum mangali leide kle atam li la duida ot sarum khwai sa se ki ji la hang khangai ne jaina achewe program participants sai groping li la duida ning share re ring pha hai re ki ji ka hang ai nang so da iwe ning gi shitui ka la ki shat hi ai na ka tang sao ke ning share Alright, she participants being Hilira Sanghai, them psycho really yari being in and so the ning shimi the lay Madumen at Ithumwui angayung makhamalai jinin talakin na Madumere Ithumwui angayung ivare lake hiaka atam the saksam hamlala and Naomi Ching the Ishi Women Society la Ishi Mission lam talakin na the pung shop the lay kajangat ning shie arila Ishi mangali la itum we ka shop pushop laga itum very we bang odram the truly shit say ke ji hangai TBCC Women Society mangawa meruno kala itum psycho ra aje zimik shola abu hanya la yorara sare mi jiben na matan tu baina kwimiselo ke ji la hangai le shit le ye ara ishe closing him he KKM number 25 will not forget the gichi sangrum se jiwe tili benediction ni ishi pastor na samiruno Inanaliba malay marajihan imang lalikula shikabay malay kangayanatan pagjitang manglala chikan hai lakahor shon hor tay dalay
khamia ina nalikan mira sẽ ham sa chào rằng là cái yêu song anh là ninh cái gì cái tiêu khẩn room sang ao cái women society li cái chung cái ninh sẽ chú program li ta chăm ta ramai na hivak le yang là cái mà tha lá cái na sẽ mi cái chú vang women society vì cái tha na tụm sai cô li vì so cái mình cái sáng nó cái lá chú mà tùy mi Yuiringphy Lungleng li là cái chung cái ninh cái gì mi đây Ithumwui angayung cái chuyện matang chỉ panim khung kasak vivang nali là very rawi look commission để cái chuyện atam cái chuyện ta shung mirano cái là ngatang P Franklin li là cái chung cái ning she Bangalore li pam gurum là cái nawi la kon kanganan pasala ning là uglung là ring pha cái chung cái sampang kasak ke chỉ mi show là nawi kon kasha sampang là cái ring pha la ke na shui nào cái ni na gara na shi mati là iwi shalam la mimilo nutum la ring park mai ngasarano kala atang issue sound system wi fundraise wi wang da church li kangrum sa si jiba katong ali chak mai la chi thengai chine ka online na site nutum ya atsak la matha da mistera tre tha sai chi lan thuna mayami khai chi wang la ningi shimitele kala chi ngathor wi kho khrum ni ra chang khai sai ko la ningi shimitele ko itum online li service ka sa hi Merkali light la midhow network la mamatha tu Merkali akon la matha da masharo thumda ning khrak la Merkali le sala pai khatha sai chil la ithumi khokromi khamatai na de ka haw ngro khaw kita khang rok la ka pami da klethe la ka ning shila ke itum sai ko live rawi so khmichi ma wat lak la shang lak ina le mission no gi hi ewi se ha ne ina hunga se asa ke rei khamatai ka sa khwa vra Aridam tran Ithumwui angayung paning dalaye Rivra nana itum sai korli nawi za Yuiringphy laga shemiye itum nanali makhamalai dam tran nana itum ni rak miko mikmo wi chongza paijon gijita nani yang mi laga Rivra nana maga pendam tran nawi naw mira leshimai tui gijiji ogu tuili johora laga itum mori ka pungsai korivang krus jungli jot laga Timiye kala cuy mangai ni thum sai ko li phasala mangla langa tang khui mita mirin ngaveng khamai ka khalat matha khamai ki chi shemi ra na wi legi shi chang lakaina mikmoli le mission ki chiwa ning shimi dele ridam jan la zoom hili rajang dak le ping kala chenai li pam dak le tang kunau sai gori wang sia sa dele Ithumwui angayung ki chi ra phaningong milishit lo city li pam sai chalala ringa pa pam kamathana pam ga chung khalai sai chala la bra itumli kipana shem itumi ga sak va bra kipakla ga chichi mamalai lak la tam ga chidanali yangka shon la ga ringa shapa miawang sang sak milo da syak sane thang thongi midin rar ga sang hili nawi tui shakhi maman la ga Ithumwui pasala mangla la chingri ga hai chichila matai sang milo ngrum sang milo da rei kamataya chi krista nawi mingsin